नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे लसता जागु य मरि पुनि झिगु न्ह्यने थ्यंक वल नुगु जाकी चु या मरि इना नेगु स्या वल मे हाला प्याख हुला य मरि का वनेगु पह लुमंक वल नेवा परम्परा व नसा जोल गुली तजी सकसित कवल Oya jipumile juya yo marifoya Oya jipumile juya yo marifoya me hala pyakhaluya yo marifoya yo chindya waka chindya hable ya kusama wala yo marinyega dia biusa blessing mo biusa Aja aji maya dasa yo marinye gabiya Aja aji maya dasa yo marinye gabiya Jai jai machika pinta jimi santo suabiya Jai jai machika pinta jimi santo suabiya Yo chindya waka chindya hable ya kusama wala yo marinye gabiya Biusa blessing mo biusa siti kuti Begusa mathambiya jimta chah kataya Begusa mathambiya jimta chah kataya One mani metha na jimita chah lankataya One mani metha na jimita chah lankataya Yo chindya waka chindya hable ya kusama wala yo marinyega Laza mari chuchu mari jimto yo guyo mari Laza mari chuchu mari jimto yo guyo mari Yako yako subha chita jimta bila sago mari Yako yako subha chita jimta bila sago mari Yo chindya waka chindya hable ya kusama wala yo marinyega रवि भूमि या थुगु मेन्यंकु से य मरि पुनि या लसता यक्को यक्को भितुना देछना थुगु चिकुला छिगु स्वास्थ्य सदा भिनेमा धका आशिका यासे ज्याजोले लसकुसयाना शान्ति ओ सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफुति पी मेगाहर्ज सर्लाही ओ रेडियो जनसञ्चार सछि ओ नसफुति गु मेगाहर्ज खोप पाखे प्रसारण जोयाचंगु नेपाल भाषा या ज्याजो लोक भागुमे नेनाचना दिगु दु छित योगु
अले लोकौहागु नेपाल भाषा या मेन्यङका वया चोनागु थुगु ज्याजोले लसकुस याना चोनाम जी रमा बजाचारे थुगु ज्याजो रेडियो एकता गुई नसिफुतिपी मेगा सरलाही पाखे शुक्रबार 12:15 बजे हिने वो रेडियो जनसञ्चार सचिओ नसफुतिगु मेगा हर्ज खोप पाखे शुक्रबार हे सुथसिया गुटा इले वो मंगलबार हिनेसिया छता इले न्याना चोना दिगु दुसा फेसबुक पेजे अले युट्युबे न न्याना चोना दिगु दु यो मरिपुनी ऋतु या ल्याख हेमन्त ऋतु ओ नेपाल सम्मत कथ निगुगुला अथे धाबले महिना कछला लिपा थिला लागु नख ख छि नेवातेगु त जिगु थुगु नख आ नेवाते दथुइ जक मखसे नेपाया मेमेगु जाति समुदाय न प्रचार जो अझ यो मरि सकसिगु योगु मरिला थुगु मरि नेगु पुनी कथ यो मरि पुनी हनेगु परम्परा छिके दुगु जुल थुगु थिलाया पुनी खुनु त्वाले वना मे हाला प्याखौ हुला यो मरि का वनेगु चलन न मेगु न्याइपुगु चलन ख थि खल पुच तेस त जिक हनेगु याना ह लिसे थुगु परम्परा अझ झझ धागुदु सकले
सविता मालाकार या सले थुगुमे न्याङ्के धुङ्का ज्याजोले मेगु छपुमे हने लिपाङ्गु इले धा मफुत धैगु खगो चर्चा दो धा मफुगु खन गु कठ चर्चा वल धयादि थुगु चर्चा छपुमे या कारण जुगु ख न्याना दिसनि थुगुमे छाजित सिक्का है यो ध्यामा फुता नुगदुनी छाहे जक्का दो केन्नी मा फुता हो छाजित सिक्का है यो ध्यामा फुता नुगदुनी छाहे जक्का दो केन्नी मा फुता माया जालेला काजिला मतिनाले फाकाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो माया जालेला काजिला मतिनाले फाकाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो थाकु देनी ना थाकु जित छुजु थो छाहे जक्का खनी जिला न्याथ्या जक्का सो ना थाकु देनी ना थाकु जित छुजु थो छाहे जक्का खनी जिला न्याथ्या जक्का सो माया जालेला ताजिला मतिनाले थाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो माया जालेला ताजिला मतिनाले फाकाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो थाकुला जिता चोनीमा फुता आछा हे बिना कावा जिता यम्मा दाइचा जिपिया चोना थाकुला जिता चोनीमा फुता आछा हे बिना कावा जिता यम्मा दाइचा जिपिया चोना माया जालेला ताजिला मतिनाले फाकाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो माया जालेला ताजिला मतिनाले थाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो छाजित सिक्का है ध्यामा फुता नुगदुनी छाहे जक्का दु केनी मफुता छाजित सिक्का है ध्यामा फुता नुगदुनी छाहे जक्का दु केनी मफुता माया जालेला ताजिला मतिनाले थाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो माया जालेला ताजिला मतिनाले थाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो ताजिला फाकाजिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्नासो
दीपक नेपाली चोयादिगु बाबुल गिरी लसे चिना संगीत संयोजन न याना दिगु थुगुमे अस्मिता परियार ओ प्रज्वल नेपाली हाला दिगु ख मति नया ख धा मफुगुली मने कुंकाते मागु अपाल ख गु कठ कने धैगु चिउताला सकसिया दया चोने गुहे जुल धा मफुत धादा दक्व मनया ख पंकेगु सांगीतिक पह थुगु मे पाखे व्यक्त जुल मनया ख कनेगु अपुगु न्याय पुगु व नुगुले थिगु पह संगीत हे ख खने पत्या मजुसा न्यानादिस थुगु मे थत इहिपाया रहर जोगु सुना कने फै धका तर थुक थ सांगीतिक रूपे कने बले छपुलो कहागुमे लुयावल विष्णु जल्मी चोया देगु वेकल हे लसे चिना देगु थुगुमे सपना श्री यसले नेंका थुगुमे नेंगे धुंका आहाक नन छपुमे नेंके मंगसिर महिना नकतिनी कोचाल
थुगु महिना इही पाया लसता लोगो अपालो जीवन दो छेदु लकसदो इही पा निगु नुग कुलिची निगु जीवन छगु जिगु संस्कार ख इही पा धाखत लसता हे लुइगु खसा गन गन नुग जाको खोबिन लु खने लसता ल्वाक जागु खोबी स्वार्थे बिचायना तै मजी पुता बिया छे मला थो जी खोया खोया स्वार्थे बिचायना तै मजी पुता बिया छे मला थो जी खोया खोया छंता भी तुना जिमिगु भी तुना 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 मचा बले मिता चोसा गोतुईला धका मचा बले मिता चोसा गोतुईला धका बिचायना हुरकेयना तै मजी पुता नका तुमका पुंका बुंका तै मजीरा बिया छे मला थो जी खोया खोया छंता भीन तुना जिमिगु भीन तुना 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 गजागु चलन थो गजागु रीत गजागु चलन थो गजागु रीत गजागु माया थो गजागु प्रीत मुले तया बोलंका तै मजी पुता पितली मला थो जी खोया खोया छंता भिन तुना जिमिगु भिन तुना छंता भिन तुना जिमिगु भिन तुना छंता भिन तुना जिमिगु
रासाके यसले न्यंकागु थुगुमे मंगल महर्जन चोयादिगु खसा मन राजा नकमी लसे चिना दिगु मेख इही पाजक मखु मचा जंकु बरे छुइगु आचा लुइगु कैता पूजा इही बारा ज्या जंकु थे जागु नेवाते जीवन लुइगु संस्कार जीवन सेनाबी थी नख चखल झिगु जीवन झझ धाकाबी झिगु स्वास्थ्य या बिचायानाबी न्याइफुक म्यागु सेनाबी थजागु हे छगु परम्परा यो मरि पुनिया त लसकुस यासे थुगु पुनिया लकसे लुगु मति नायामे छित नेंगे पुनीत मिलाया जले थीला पुनीत मिलाया जले त्यो चिंटो जिफो बना आका छाका निमेसिया लाजोने लातरे मछला वो को सुत नेना सुते धावो मिखालुआत निमेसिया ग्या ठस्वेवो तिला पुनीत मिलाया जले अथे बीते जुला पासे ए बुला चचे अथे बीते जुला पासे ए बुला मखतल नुकले धो बजवाला रे ए बुया उके तुके सोया चोना बले धार्मिक कनकसी भोसना तुमरे धार्मिक कनकसी भोसना तुमरे खिला पुनीत मिलाया चले दिन बीते जुलरे निनु तेनु था दिन बीते जुलरे मति नाया गति अति क्वातुया वनरे अथे नुगमु बिना दया वलरे मोहम्मदको सुप्लितया निम पैत सनरे मामटको चुक्लितया निम पैत सनरे तिला पुनीत मिलाया जले खाजिगो फिर सनरे छानु फगुनी खाजिगो फिर सनरे नेना सोया पे मलियो थका थालरे थिला पुनि तिमिलाया जले लुगु मतिनाया मेन्यंका गंगाधर बजाचार्य सले वेकल हे चोया दिगु अले लसे हना दिगु थुगु मेन्यंकु से छिगु प्रत्येक परंपरा थुक थहे झझ धया चोनेमा धका आशिकाया मेगु छगु झिस लोमंके मजु ख धैगु कोरोना संक्रमण या जोखिमे दोझी झि सदा सुरक्षित स्वस्थ जुइमा थये भल सकासे थ
थजागु हे छित यो गुमी वो आपाल नुगले लुई मागु लुया चोनिगु खजोना नाप्लावे थौया नीति ज्याजो पाखे ज्याजो न्याकामी जिरमा बजा चारे बा सुभा